بسم الله الرحمن الرحيم. عدالت و دادمندی. قالي خوشكو براين عزيز، نعمتا مظن جبو ما أوا قو أم مسلمان وخدا أبي ديني راس كريا نصيبي ما بلي أم حمو مسلمان وددين براين هبن حمو مسلمان روي عرديش براين هبن خدا وان برا إعلان كرنا قوتيا إنما المؤمنون إخوة سورة الحجرات آية 10. براستی همو باورمند براین هبن. پیغمبر خدا جی گوتیا هون همو انسان چه سور چه سپی چه رش چه اسمر زمانی و چه به هون همو زاروکن آدم جی آخیا هم دبیجی نه کسکی عرب دکاره بیجی اج کسین دیتر چیترم نه جی کسک دیتر دکاره بیجی از جعربان چیترم بغیر درجه تقوی يعني بلندية مقام ودرجين بندا لبا خدا بتقوى وإطاعة ويا نب مالداري ومقام الدنيا وقوتها لشكري وبدنية. پیغمبر خدا وهاجد بيجي يك جوا چه تشتي جبو خو بخوازي حتى اوي تشتي جبو براي خوي مسلمان جي نخوازي او براستي نباور مندا او براي وي مسلمان كيد بفقناكي لدين اسلامي ده يكش قانون براتي اوا چاوانگو حدیث جوصا دازانین مراب جبو خوا چه خیر و خوشی بخوازه و جبو وی داخوازا خوا چه خدمت و خبات بکه لازم جبو برای خوی مسلمان جی بخوازه. اگر مراب نحقی و تعدای جبو خوا قبول نکه لازم جبو برای خوی مسلمان جی قبول نکه. بنیرن رسول خدا وصف مراب مسلمان چاوا بیان دکه. مسلمان راست اوگو مسلمان در و دور اوی جدست و زمانی و زرار نبینن. اگر مروبک یا ملتک دوز و دعوه بکه و بیجه ام مسلمانن و زانای وان بقلما خوا سلاح دارن وان بسلاح خوا سیاست مدارن وان بسیاست خوا لبراین خوین مسلمان سردستی و چابسوری بکن اوانان راست نمسلمانن. گلی جماعتا مسلمان خدا جبو مسلمانين راس دبيجي الشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية 29. مسلمانين براستي اون قود همبر نيارين دين دا بهبر يك وقوينا اللي جبو هب قالك برحم وبشوقة ايدي كسي دوز بكي بيجي از مسلمانم چه فرد بي چه مالبات چه عشير بي چه دولت والبراي خوي مسلمان ظلم وتعدائي بكي او دروان دكي دين اسلامي دناب هر كسي دا عدالت امر دكي لسر مظن وسروكن مالبات وجوات وعشير ودولتان لازم حمو مسلمانان بعين ترازي بوزنين ناخوا وهردو آليجي شرفزا وپريشان ببن حتى لسر ديو بابانجي لازمه جزاروكن خوا يكي بلنتر نگرن. صحابي نعمان نيكوري بشير بيجي بابي من جمالي خو تشتك دامن لدايكا من قوت حتى تو رسول خدا خبردار نكي اس قبول ناكم. نعمان شبا رسول خدا روشا خوشير قوت رسول خدا جي قوت ما تا اوقاس مال داهي زارو كين خوين دي ترجي بشير قوت نخير رسول خدا قوت ايدي من نكا شاهده في كاري نحق. نعمان بيجي بابي من اوي تشتي همش من قرت رسول خدا قوت اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال يوم متامن يجي خدا بطرسن دنار زاروكن خودش عدالت بكن يكي بلنتر نقرن جلب حديثي هات زانين كسي بعدالت حركت نكي ترسا خدا جي بيرنينا كسيش خدا نترسي ايدي هر نباشي جي پیدد بي آيتا درباس بويد بيجي براستی خدا لو فرمان دکی گوهن درستی و بعدالتی تب بگرن و لهب قنجی بکن نظلم و تعدای همد بیشه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا بلا نیارتی و نحس کرنا ود همبر هنکانده نبی سبب گوهن جراستی و عدالت درکبن لکسین همبر خواه جور و تعدایی بکن هم دکل گوهن جهنه کسان حز نکنشی دناب وانده براستی و بعدالتی تب بگرن. گلی خوشکو براین گهداروان
جبو دواما جيانا مروف چاوا خوارن و بخوارن لازمن جبو راحتی و خوشی حیاتا و دنیای جی دناب انسانا دا عدالت و راستی لازمن دما عدالت جنا مروف رابه نظالم راحتیت بینه نمظلوم اگر عدالت بجی ببه و هر کس بگهشی حق خوا و هر دو آلیجی راحت و آسان بن خودت بیشه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سورة حجرات آية 13 موي إنسانا قراندنا عشير قبيلة بقبيلة داقوهن هف ناس بكن نقول لهف سردستي وتعداي وظلمي بكن پیغمبر خدا شید بیشه کسی المروف رحمه نکه خدا جی لوی رحمه ناکه دبیجن مروفک دوست خدا مریا پاشی هنکان ویت خونه ده دیتیا جی پرس کرنا گلو خدا چاوا بتر معامله کر گوتیا خدا لمن هات رحمه گناهین من عفو کرن دبیجن جبو چه خدا لتهات رحمه دبیجه روشکی از لبغدای دسکاکه که ده دمشیام من دید تسیکک لبر بارانی پریشان بویا و درجفه من وی گرت بن جلی خوا حتی راحت بو خدا بخاطر وی پسیکه من عفو کر دما مروف لپسیکک پریشان ولی رحمه خدا مروف عفو بکه ایدی دما لإنسان بندست ولی رحمه وی چاوا وی عفو نکه جلی خوشکو براین عزیز دما مروف رابه انسانك جمال وملكي وي يان اقربا ومالباتا وي يان جوالات وقندي وي منع بكي تشاوى الظلمة دما مروف رابي انسانك يان ملتك جزماني وي وشفرهنگا وي منع بكي اوجي وصا الظلمة خدت بيجي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم سورة الروم آية 22 یک جنیشان و آیت خدا خلق کرنا عظمانا و عردیا یک جی تربونا زمانا و رنگ و مروبایا یعنی خدا هر ملتک بزمانک و برنگک خلق کریا اب کار و صنعت خدایا نه هنر و قنجیا کسیا اب آیت بمدد زانین زمان و فرهنگا هر کسی و هر ملتی جبوان نعمتک خدایا چه کسی و نعمتا خدا انکار بکه یان منع و قدخه بکه و خدا بهاوا کی گران و جزا بکه لولا او و نعمتا خدا رد بکه هم خدا هر کسی محترم خلق کریا دبیجه براستی ما انسان گلک بقدر و برومت خلق کریا ولقد کرمنا بني آدم سورة اسراء آیت 7 ایدی فرقا ناب مروف صرف اطاعتا خدایا نه قوت و پربونا مروب و سلاح و عسکرا خودت بیشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم سورة حجرات آیت 13 بغیرش تقواتیا خدا درجات تو کسی لسر کسک دیتر بلند نینا تو کسک برنگ خوا یان بزمان خوا یان بملتیا خوا یان بملیتا خوا نکاره بیشه ام جوانیم دیتر چیترن لولا للدورة رسول خدا وكي صهيب رومي سلمان فارسي بلال حبشي جابان كردي قال كسين نعرب هبون لفرق وان لباوي تنبون رسول الله ندقوت أوانا نعربا يعني هنا بغير عربي بزمانك ديتر خبر ندن يا إلهي يا ربي دا خواذا ما اجتأبا ثم نقرنيش ظالمان وأم ظالما دسبيرن تا تو بخوان تربية بكي حيفا بندست ومظلوما جوان بقري آمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام